akan ikut nakaliang kemudian area lokal taksi owner under operation harang kat ketinya memang nakaliang dalam kemudian akan mungkin nakaliang commercial vehicle di bawah distrik tempat kejeng kedan lang yung mengelang beberapa all Meghalaya commercial vehicle Pak Yorwa aku ke Setri dia dan kami nak pendapat sendiri lang wan I will see yang kombinasi nak pendapat mereka jadi kebai yang tim yang dikatakan kalau jika di Batu Surok Longpo kemudian Senapur Road kumba kalong mentah kumba lakren lagi babun di Simet nak kaki kenhun sang halang diwek ni kenhun lagi ni ki asal ismi bagi pong lawan susah kang ni kada ko di gaju kada lo lagi sini jong Surok ha ka bangi kung international ha ya ke jinglong jingman jong Surok ka jinglong jingman jong Surok ka sini ko tunga kalong sebab palat kapat keba kamsti syu kalong kumba lakren ikong hari ni sini kalong kumba talak kumba katsan sine mai ha ka ba hoy nila sutu mental ni trip magic studio Surok kay untuk pipi kamay taksiman kasi punya ya kasi hoy kajinya kali ini kami ke tang season scale dengan running baik mantas ni aku cerita yo Bruce ni kami Bruce ni pada kalau ketika jing studio Surok kalau dun gaji kita ya kami gaji ni kalau bam ya ke por kalau bam ya ke yang aku bagi kali jungi ke susah aku dah sedang lenti gaji studio kalau apa lagi aku kamu dah jumut so bangingin kami jadi kalau kata ti kowe ke phang ke ba nyo nang yang jingi ni sim ni ka ya kena lenti Idusnya baru panong bangidon kok nak berapa? Esi benda kalau kan dengan isat kan jadi kok. Itu pilih di kumkasian. Mo, hakisnya mungkin bermuncul, lagi haki arsnya mungkin berada. Di Julik 6 hari itu jung Surok. Lade ke department, lani hari jadi baru lokal MLA jungi. Bangil diru ke penhun, lani kasian ke baju repair ya jung Surok. Hakisnya mungkin bermuncul. Haki arsnya mungkin berada. Museum sim suya tak lenti ban repair tak bagi sutam na kendau lan ban lape degi mau ni kitai mar balik ke jing stiu jung ka kalang siapa pelat ha ka ni stiu kum ka chen bagi kot borshu ya ban le ya kita di jing repair atau kay ka pijan ban kay ka penlang pada pi ban nuan swapi sakmat di ba nya kaliman ki ya ka ban nuan sai kong sakmat pi kalong gani awai kalong ba nak kalian ko jingi kumbala yu persyo ba kadihi kumboong ikong ba paade kumba kejisya penting nilak don kejing kermen nomor bali habang ngirung ke department kejing kular kadon habapai sa ginung yalam ekonomi maceng ngirung kadon kejing kular ba isnano dengi ya si ya kata de nakalian juga sujon ni nilak don kalenti ha kabang nilak pulum yang kejing yalang ka general meeting kabangin perkat kuno benle el surok de ha ita ikem iswan ikong bat harus cukup bah kapor be ikong suap be inwan hang ni ila putih tinggi bat ngirum ila putih tinggi oh jak insya Allah yang juga sing di perwan hang sini bang iwan insya kan ko ben kuang dan nak yang jingi ni dang sini kato kini girai di bang ni ko kasion ngidam sekemat lembah ka di pentibul saki sedinung ngelam di jong commercial vehicle mah pada di hagari boy lane haka all Meghalaya di kita di ini nak yang kita asosiasi ni kemudian dari lokal taksi owner association dia ai ke di pab ikong dan ya ingin sendan BJP but kam dia bang ino like ngidon kam ban le ikinu kam dari kilimti sinjam ke bengin ya cekman ingin don kan berarti kata kedeka ke jumpa begitu atau ada kumpul dan benih sebab mobilisasi sama ni kong sakmat kata kumbang la jubam hak jinsia ngila di ban mi swa dari kadang don hi kajing yang keren kajungi bidang api ya kata ego bak bulan mo di kwa ni benyo ya ego kumbang ikong ya abi assurance ka batigna nomor balik nakaliang kajungi ngidon kami ban di benia keliat mo kajing ide ban kita ki iki jing kre nakaliang sukar kajing ban sna kemai le ban marmot ya upi usurok de kadi kata kita ko bagi dang apa lu menta de kumbang ong kong ile ya cakmat de ngangam sofer ita tungkasen ngim sofer dayak mono-mono dari thong ka jongi kadeba nginyo yo surok kopaka to kajingon jupi ni ya nagalian ko jongi umdon bapunsoy ya ban prosoy ngan yung kadi kata kamdon kajing prosoy nang nono kajingwan ko jongi ande ke ka bagi kwa ngene kalau mengiwon sendrat bat kapang ka bahmat kalau bakung ka asyan bat ngakermen ru bangan liang jongka commercial vehicle jongga all Meghalaya ba kan sendran lang bagi ka asyan ru harkat bagi kong
Banang ni anang ngilang ipai nginsim ya kelenti giba ngiru nginsim ya ke ba ni hapan le nak ta ba ni hapan pressure dia serkat kuma kala pola lagi ni sini mendap kuma ngaku apa nang kawai ngapa surok dan nongpo dan sunapo udai lalu kumka isu election ngadu por iba manusia mah lada ding lagi lagi political party kuma hakalas election wan ke kongres ru usurok hab kidung sakasanyim dan jengi wan ke UDP ru usurok wan ke NPP ru usurok kena ke political party dia kadi ke isu election ke jengi nak bata usurok penjok sing election dia ke ik ke mentah kalong ba yo ngila yo yak sorkar ngila yo yak sorkar la sorkar kala ngadu manusia haswa juga election lain asio pang ni ba kala dong di pular nak bata ratusan kilometer ya kata baru aktif di sosial media ngila aktif ya kata kalau bat ka kelas kumar pun pau dari minister ka por 50% song ka yong ba kadon kumba apply through something mo na bata up sang kilometer di hai ka tu kaca katar ka di ka jingkil di increment paningi skep bahkan ni kasin ka bamentak kumikil kulan kumikil pun pau ha sosial media mengilikan menebat ikong merubah kalau don ka jingkular na bata ban le mai kar ladon kata sanction nang bata ka kendai sistem le ka arpo na nang bata komplit sampai kilometer ingin kuat su makan tangga isu begitu pembit bat lada jang bang kalau tangga jung pembit harangkat bat all Meghalaya commercial vehicle dekat bagi kawasan na kemudian area mesti kan jam tak panggil ikut kaki